Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Udaba luthinta uSminoff-ke laphana wengane zakwethu. Namhlanje uSminoff kade aphindele laphana kwaKudluzukene emzini wenyanga u3 Second. Edlula nje laphana wengane zakwethu ubeke udaba ke laphana wengane zakwethu ukuthi uma balengwe naye uthi ufuna inkomo ngoba nawahambisa futhi inkomo laphana kwa3 Second. Into ayishilo ke laphana wengane zakwethu uthe yena uzohambisa inkukhu nengulube. Thina ngale kokhuluma kakhulu ake simthethele uSminoff uzwe ukuthi bethini ngenkathi echaza lolu daba. Nisale ngahle ngiyezwa ngathi kuthiwa futhi nomkhulu umabale ngathi unekhaya ngapha mkhulu ukuthi why ngilethe inkomo la ekhaya la ifela ngilethele inkomo. Manje ngikwazi ngisi inkomo le uyokufuna lethe inkomo mina mhlawumbe sengamsiza nje ukhuphukana nokoji ngimzama ukudla imali mode nje ngabe inkukhu nengulube ngabe inkukhu nengulube mhlawumbe uyoncenga uthi wevuma mawalazi noma ngoba namafutha unawo phela ingulube yapha amafutha awukahle mpathe inkulumo into bakho uthanda ukuthi phela umkhulu ngiphethe la ngikwazi ukuthi ngifike mina ngithi ngizela ekhaya ukuthi ngizobona kwathiwa uthi naye funa ngimbonge ngoba ngacula ngaye kanjani ngoba yimi engadecide ukucula ngaye kusuye kangitshela ukuthi angicule ngaye. Kodwa kufanele silungise lento yona Sminoff ngoba umabalabala naye phela kufanele khona ukuthi kube khona akutholayo ngoba nami wawungijumile lento wawenze wona njengokuthi njengebhaby shower party wangijuma njengebhaby shower party noma njenge-surprise party. Kodwa kuba yiyo inkukhu nengulube phela